coordinate geometry hi dia kisai hi ja kena theidi poimo tuam tuam bangza hi ama sa pin pin na coordinate geometry ki gen pe male line ni hata suka pain hata phei pa yawma heya a phei pai pen taklampang kha x china agi chiam te zela apsisa china mo oi chana velampang pen kha x dias china ke chiam te a bangja ka heya dias ki ko hiya mi chile heya agi sukto na muno kha origin ki chive agi sukto na muno origin ki chin heya lama velampang a pai ting ting kha negative value a ho chiam zia tu minus ngen tang hidi heya origin apata taklama pai ting ting kha positive value hidi to bana heya lama y kha asuk pai pen y hiya atung lampang pen positive a isa kina bang mak kia himale noi lampang icha kha y dias ki chive ho cheile hiya value na bagel chiangina x kha helampang positive a hiya helampang negative a hiya helampang kha positive a hiya helampang kha negative eve ho ja kina hi china ki gel seu sau zela bang china hiya mi chile helampang a number na gel pe mau 1 2 3 4 che ki gel di helampang na gel pe mau 1 2 3 cha pai to ding minus 1 mo helampang minus sa isa kina minus 2 minus 3 minus 4 hela na pai ding helampang len le chen y kha helampang negative value kha minus e ho ja ka minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 hi chira nam de be ho cheile bang ja ka hiain poimo na ni hiam chile hiai x le y kha bang ja ka kisuk to na poimo ngai hwa hiam chile a kisuk to na zia ko na mun li ne ya khat ni thum li se lia ki khen mo hei pen kha first quadrant akichia hiai lama anti clockwise veilampang ali pai na akisima hei pen kha second quadrant kichi hei pen third quadrant kichi in ya atom na pen kha fourth quadrant kichi hi wai changna coordinate geometry akigel him le bracket sunga comma ina a hendinga heya maila makigel pen kha x value higi gedi anunga kigel pen kha y value higi gedi amzia taktu helaktenga 1 minus 3 banga kigel ngei le na x value kha 1 hiding positive ya negative ya enleuchin positive ve wai ke chana hiya y value enleuchin minus huchei le tu y ya dia a minus lam koi dama le he lam ve wai he le tu minus 3 chin haita x adia positive value bang 1 huchei le hei pena 1 akipasna dot suk sa sa uleuchin hei y pen minus 3 ve y pen kha x1 na le kai peleuchin heya akisuk to na munu kha 1 minus 3 hi chaki gel zele ve oi jakena chiam te gi ge ding first quadrant kha x kha helama pai phete kha positive ve hoi jaka positive value hidi helama pai to te kha y ale positive ve hoi jaka bracket sungaun ki pya te positive sign to ka hile first quadrant am ding hoi bana helak tenga enleuchin x value kha helampang negative itai ve hoi jaka negative value hiding hoi cha helampang apai to y value enleuchin kha positive ve huchima banga bracket a kha minus x value auma y hile he kha second quadrant am di dena penin king zoli hangin lechin a value te gel kha positive to ka hile first quadrant am di ma hoi cha he non le hang x helampang apai phe kha minus e ve helampang apai suk y kha minus mai ve huchei le chu x value minus di y value le minus hi ngei le ko yam di ai chile third quadrant am di hoi bana helak tengen non le hang x value kha helampang na ek ngai tai changa kha positive e ve huchei le chu x positive hidi helampang na chu changa y kha a negative lam zo ani ve hoi jaka minus y hidi hoi jaka x minus y ke chingi le koi la kam di hi ami chile fourth quadrant am de hi ton te khena dingina coordinate khaton pe momo kina 3 minus 8 bang chitaleng ka x value bangale positive e ve hoi jaka x chinai chana gel photin la y value bangale negative hoi jaka minus y hucheile plus minus koi la kam hi ami chile ama sa pen plus ide hi le chu heya en veng le chun x a kha plus am theina koi la hi ami chile helak to helak e ve hucheile helama kha
plus ta x a plus ita minus a hile hiai lak tenga di chi nai ve thei sam ka mo x a kha plus hin chin hoi jaka he lampang zuan hi mim di hetigel khan zo zo ki di china achili hetigel khan zo zo kon hi changa kha y value he lampang a pen positive he lampang a pen negative hitai ve a second penong en changa negative hai changa chu y he lampang plus a ile he lampang negative hai le he quadrant a ngom khata di china hoi jaka quadrant ichi changa kha ya cardinal lines in a hente se khat se ni se thum se li swate y te gen na hiya coordinate chi changena ya x to y value ki suk to namun hi chira na ki phut to namun kha a coordinate ki chi jela hi pai kha manghil lo te te na som de tuina ya izil sa te en ki thaki memleng quadrant 1 na te bang bang hi chile plus to ke ve hoi jaka aniwa a value plus to ka hi le quadrant khat na di ya quadrant ni na bang x value kha minus di y value kha plus di huche ile a quadrant ni na di quadrant thum na bang a value tigelu minus to ka hi nge le quadrant thum na di ali na bang a value x pe na plus di ngin y pe na minus hi nge le fourth quadrant ali na di hai te pansan na a plus minus te a value en leuchin koi lak tenga ki koi ya ya mo a graph draw se ke leuchin le bagel he se ke leuchin le hiai teng li na bai ha na ku le koi lak tenga de ya chi kha thi chang sem din a hiu